Assalamu alaikum туғандар. Қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы Кыргыз элим. Бүгүн биз сиздерге Жалал Абад шаарына 4-күнү, четверг күнү болуучу туғандар. Машина базар тартып көрсөтүп беребиз. Баарын бир видео алып тартабыз туғандар. Биз менен болуп, видеого лайктарды басып, катталып тура бериңиздер. Nexia экен. Nexia 2 российский номерде экен. Сенден туған? 2011-5 200 миң ба акчасы? Көптөн бери Nexia тартпай койду. Nexia да кымбаттап калыптыр тугандар. Чыгасызбы? Ну иштер тугандар, механика экен. Арт алдым. Документтер жакшы эле? Атаңа бар, апаңа бар болбойбу? Жок. Мына да сизденби? Бул кимден? Бул дагы бул Донс. Nexia 1 бул а? Акчасы канча деп атасыз ака? Жылы канча? 2007 200 миң сом деп айтты экен бул Nexia да. Болду. Мына тугандар. Башын көтөрө бер уялбы. Алып сатар алды. Nexia 1 бул а? Жылы канча экен туган? 2004. Акча канчага сатылды? Алдык. Канчага алдыңыз? 103 миң сомго алып тур тугандар. Nexia 1. Бул iPhone'дон да арзан болуп калыптыр да азыр а? iPhone'дон да арзан болуп калыптыр деп. Nexia 2 экен, кара түстө келсе тугандар. Мына ошол 103 миң сомго сатылыптыр. Лайктарды басып турабыз тугандар. Лайктарды. Краскаланган экен. Nexia 2 2011 170 миң сомуна тугандар, номерлер көрүп турасыздар. Эңсе бул да Nexia 2 2008 1.6 экен. Акчасы 170 миң сом. Кеми барбы туган? Мына номери. Алып сатарлар экен да буларда. Мал базарда эми алып сатарлар качат өзү тугандар. Таза меха. Аласызбы? Мал базарда эми кутушун деп айтат да. Жакта Nexia 1 экен. Состояниясы жакшы экен, сырткы состояниялары. Полный электропакет тугандар мына иштери да. Жылы 2007-5 экен. Ценасы 310 миң сом экен. Состояниясы жакшы экен а буну? Кыргызстан номерде тугандар. Бул жакта Nexia 1 тугандар. Эки миң сегиз экен, 1.6. Донустан. Акчасы канча экен, брат? А? 220 а? 1.6 моторин алганда. Мына номерлер. Кайрылсаңыздар болот. Кеттик эмес, Матиздерди да тартабыз тугандар. Баары бир видеодо болот. Иномаркасы да, Мерси да, БМВси да. Так что тугандар, лайктарды басып тура бериңиздер. Ходовой дыйкан машиналарды келдик. Матиз 2010 08 экен. Акчасы канча экен тугандар? 230 миң сом. Экен сырткы абалдары бул. Ичинде механика. Тугандар. Жакта да Матиз 2 2007-08 тугандар, 145 миң сом экен. Номері мына тугандар аты Жигит экен. Жигит уктауда чала бересиңер. Бул жакта да Матиз 2 тугандар. 2011-08 номер 75-14-34 экен. Акчасын жазбаптыр бирок. Мындай состояниясына карап кызыгып көргөндөр болсо
Matiz soğanlar kızıl tüstөгüsü. 08 2004 ekan. Nomeri 77 men 71 55 77 ekan. Havalı жақсы ekan qiylalar. 2007 08 260 ming so'm ekan. Onlar o'ta yaxshi ekan biroq. Havalı. İşleri ham normal bratан? В общем, это дым, Матис. Elektropaket. Assalomu Dың ekan mexanika to'g'anlar. Nomerlerini qoldirdik, chaqsangizlar bo'laveradi. Matizek. Jili qancha ekan buning? Aka? Do'st jili qancha buning? 2004 ekan. Aqchasi chaqchasi. 320 deb aytdi ekan to'g'anda. Elektropaket avtomat ekan bu. Salonlari yaxshi ekan to'g'anlar. Mendan bo'lgan. 320 dedi. Like'larda basıp öğrenizler. Biz koldan gelişince tartib ko'rsatib beramiz sizlarga to'g'anlar. Matizlerdi. Buna to'g'anlar qizil tusdagi. Matiz 2005 08 280 ming so'm ekan. Nomeri 705 89 02 26. Esi jo'q ekan to'g'anlar. Ты извини, если что, deb turadi. Matiz. Ko'k tusdagisi 2012 08 250 ta otasi baba. Suradi u, sodasi bo'ldi bu. Suraylik ha. Mexanika to'g'anlar bilan ishlaydi. Salon. Elektropaket. Lasetti ekan to'g'anlar. 2007 16 ekan. Qora tusda 270 ming so'mdan to'g'anlar nomerlari ko'rdinglar. Screen qilib olsanglar bu. Ochiqmi? Mana. Mexanika полный elektropaket ekan to'g'anlar. Laset ekan, O'zbekistonliklar ko'rsa ilo'radi to'g'anlar bu lasetni. Karola sizdanmi? 2008. Ob'yom 1.6 ekan to'g'anlar. 620 ming so'm. Mexanika to'g'anlar полный elektropaket ichki salonda. Ko'rsangizlar. Bo'ldi aka. Nomer 700 men 26 36 15 ekan nomerlari. Esini aytganlarini o'qingizlar, qaytarsangizlar bo'ladi to'g'anlar. Soстояние o'ta yaxshi ekan. To'g'anlar. Bugün assortiment video bo'ladi. Palondor Tashkent Neo 2011 1.7 benzin ekan. Nomerlar to'g'anlar. Qiziqqanlarga. Tartamiz ham ina markalarga to'g'anlar. Navestin astına. Momento Mori deb qo'yib turdi to'g'anlar. O'lim aq deb. Bular Jazz. Honda Jazz 2004 1.5 fit motor ekan to'g'anlar. Sinasini so'rab beramiz sizlarga. Nomer 51 men 51 20 02 ekan. Aqchasini qancha deb o'tadi ekan aka? Avtomat ekan aka. Elektropaket. Aqchasini qancha deb o'tasiz? 650 ming so'm deb aytdi ekan. Nomer qoldi. Yarasanlar bo'ladi to'g'anlar. Bizga Honda Accord. O'xshaydi. Honda Accord. 2007 24. Sizlardami jigitlar? 600 ming deydi. Nomer 98 14 14 45 ekan. Срочно satıladi. Srochna sotiladi deb qo'yam. Chiqib turgan. Qaysi kanaldan chiqadi ekan? Avtomat, полный elektropaket. Bozorga bor degan to'g'an. Kanaldan chiqdi. Diska bor ham. Kanaldan Yaxshi ekan. Dokumentlar yaxshilar to'g'an, ha? Dokumentlar полный. Nan aka. Ob'yom qancha buni? Bunday Grandeur o'xshaydi. Ob'yom 2 2021 15200 deydi. 790 17 47 17 ekan. Nomerlari. To'g'anlar. Bu sanat ekan.
Köpten beri tapmay koydum doğanlar. 4 içine sümür sanatı. İşler normal bırak var yok ha? Kolunu elektropaket. Var yok жақшына екен. Пробегің бір бұл. Пробегі қанша туған? Пробег 55.000 Ha, жаңылеген 55.990 екен туғандар. Номерін көрдіңдер. Айрылсаңыздар бұл санатыға. Қашты жаңылеген туғандар. Бұл жағы Мерс. Көптен бері машина тартпай қойып, Мерс E-класс екен туғандар. 2 турбина дизель $23.000 екен. Номер 58.97 95-95 екен туғандар. E200'den екен туғандар. Мерстердің Spark 15'inde kelgen öte свежий. Onlar buna объем 1. Акчасы 675 миң 799 87 40 туғандар. Кемі бар дейді. Таны шейесі. Автомат екен туғандар мына. Полный электропакет. Туғандар мына. Айрылсаңыздар бұл срочно сатылады. Так, Малюбу екен. 2018 1.5 екен. Турбо. Номері 507 мен 29 31 43. Ақшасы қанша туған? 11 деп аттасың ба? Полный электропакет, автомат, салондары жақсы екен, бар жоқ, а? 17 миң? 57.315 оға. Натуғанда. 3 күн болды? Номер оформленияға бәңді проблемасы жоға бар жоқ жақша? Болды. Натуғандар. Даже номерді қадалы еген, алды еген. Натуғандар гранды бер. Гранды бер екен тұғандар. Ақчасын 2018. Объем 3 екен тұғандар. Ақчасы 13.500 екен. Грандиверлердің 50 мен 81 01 81 екен оғандар. Біз менен болып тұра өріңіздер. Сіздер менен базарға